last destination minasan, grabe ang ulan. Saan kami sa Nagoya Tower. Pasod na minasan. Kalito ba? At 35 minasan, tugnaw man. Oh, syempre, sanitize talaga. Hai. Hai. Hai, ada lagi ini Mas. Hai. Terima kasih Mas. Hai. So, itu na. Tatamin nyo to ha, liquidation ko pa to sa kumpanya. May reimbursement Nara. pa to. May reimbursement. Pa sulod na mi. May mga Hindi ko nilagay ng ano, ng cover tamak pa. ni kuan. Hindi naman ito. Practice social distancing. Ikaduhang social distancing. Hai. The elevator will now take you to the sky deck, 90 meters above ground level. 19 meters! まもなくスカイデッキに到着いたします。屋内のスカイバルコニーもぜひご利用くださいませ。We will soon be arriving at the sky deck. Please enjoy the open air sky balcony. So, naabot kami. So, view deck. So, foggy man kay siya minasan. Uy, kay kuan. Foggy kay siya kay ulan. Makita ni mo tong Oasis 21. So, nalang ko ipakita nga video ko tong previous na mo. Nga nangan na imidiha. Kasan 360 ta. Uy, please insert coin. Safety kayo minasan no, na bagong construction oh. Safety kayo lang mga staw ko tabon sa building. Iya kita naon minasan ay. Ano yan? Ganyan lang yan? Sky balcony? Ano dun sa sky balcony pare? Pare sky balcony? Pumunta kayo dun sa Tassel? Bukas? Sky balcony daw. Puntahan natin. Ato na to. Tagalog ni makauban na to gudwa. Buang gini am. Ano? Ah, ambil gini ay. Ah. Sus. Kukuha diri ni teleskopyo. Ay, inugo kusuga sa hangin diri oy. Panawag kami masan. So, nagulan jud siya. Sayang. お待たせいたしました。まもなくタワーステーションでございます。タワーステーションにはグッズショップ、 Pauli na minasan. 景色を楽しめるカフェがございますので、ぜひ。いってらっしゃいませ。 Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hindi ko pa nga siya ginamitan ng mask form. Onigaishi mask. Yeah.
Mas cool ba? So mao ni ang view sa ubos minasan oh. Oh, nakita na mo. Luya minasan oy. Ulan jud siya. Ni kusog naman yun hinuon pandamay ni. Oh. Naguna-una pa minasan ug ahami maniudto. Salamat kay minasan na humana mong lakang sa Nagoya Tower. Arigato gozaimasu.